Nibyo mu rugendo rwo kwiyubaka ikipe Rayonsports ikeneye gushiramo impinduka zikomeye ndetse no kwigondera abakinnyi beza cyane ku rwego mpuzamahanga. Gusa nanone kuba hari ubumwe mu ikipe Rayonsports ni ibintu byiza cyane. Ku rundi ruhande ubu ni Munyakazi Sadat hamwe na Uwayezu Jean Fidel aho bari kwizihiza ibirori bikomeye cyane, aho ikipe Rayonsports yatwaye ibikombe bitandukanye, Super Cup, icy'amahoro, RNT Saving Cup n'ibindi bitandukanye ikipe Rayonsports yagiye yibikaho. Gusa nanone bamwe mu bayobozi bayoboye ikipe Rayonsports ndetse bafite ubwatsi bwinshi cyane, ndavuga amafaranga, bari bitabiriye bino birori mu gihe barimo gukusanya agera kuri miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo bahite bishyura itaraganya kirongozi Richard Bazombwa, umwe mu bakinnyi beza iyi si ifite hano mu Rwanda. Umukinnyi ufite CV iremereye cyane, mwese murayizi cyane kuko yakunze kugorana ndetse inaguye ikipe Rayonsports ubwo yari irimo gukina n'ikipe ya Kivu Sport hinganya igitego 1-1. Bityo rero ikipe Rayonsports yaranamushatse kuva kera, aho ikipe ya Rayonsports bayiteye gapapu ndetse bibaza n'ubuyobozi mu ikipe muri rusange, akubera impamvu ya mbere batagakwiye kuba batakaza uyu mukinnyi. Bivugwa ko na mukeba w'ibihe byose APRFC imwifuza ku rwego rwo hejuru, ariko nanone kandi ku rundi ruhande kubera inzara iri Nyarugenge bikaba bigoye ko ikipe APRFC yakigondera uno mukinnyi, mu gihe iyi ekipe yatangaje ko n'amafaranga yifitiye nk'uko ubuyobozi bw'ekipe bwakomeje bubigaragaza. Gusa Rayonsports ntabwo ijya yiburira bamwe mu bakire bakomeye bateranye barizihirwa, ubundi batangira gutanga inka. Ku rundi ruhande ndavuga amafaranga ku ikipe Rayonsports igiye gukoresha yiyubaka ndetse ashobora no kurenga miliyoni 40 bakeneraga. Mu ikipe Rayonsports mu kibuga nabyo ikomeje kubikora neza ku rwego rwo hejuru, nyuma y'uko ese itangira imyitozo itaraganya kugira ngo abakinnyi b'iyi ekipe barusheho kugira fitness iri ku rwego rwo hejuru ntibasubire inyuma. Ni mu gihe shampiyona arikura iminsi mikeya ngo ibitangiye, urumva ko iminsi iri kugenda yihuta ku rwego rwo hejuru. Ubu turi tariki 21, ejo ni 22, buce 23 kwa mbere kugere tariki 12 ikipe ya Rayonsports icakira n'ikipe ya Gasogi United. Ni umukino witegerejwe n'abantu benshi, uzaba urimo ibitangaza bikomeye cyane mu guconga ruhago hano mu Rwanda. Uyu uruhande rumwe Ojera, urundi ruhande Kirongozi. Mbega Rayonsports playmaker ndashidikanywaho wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda Heretse Nzinga Ruvumbu azaba habaye 5-5, ndetse Niyonzima Olivier Sefu azaba hari mu gihe ageze ikibazo urukuta rw'ikipe Rayonsports bite twikemura. Uyu ni umurundi Arona Masamajyari wa imvune ye iri kugenda yoroha, mu gihe ari kuvugwa amakuru ko mu minsi mike nawe yaba atangiye imyitozo, mu gihe arimo kwitabwaho n'abaganga bihariye hariya mu gihugu cy'u Burundi, ndetse umwe mu baganga bamuvura agakira. Ikipe Rayonsports mu rwego rwo kwiyubaka igiye gushyiramo imbaraga zijyanye no kugira ngo igere ku mpande hakomeye, ariko nanone kandi ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko hari umunyezamu w'iyi ekipe ari we Hakizimana Adolphe ashobora kuba agiye gutandukana n'ikipe Rayonsports. Ku rundi ruhande ariko Kwizera Olivier umuryango winjira mu ikipe Rayonsports, reka tubitegereze tubitega amaso, dore ko ikipe Rayonsports irimo gutungurana, yanatunguye abafana b'iyi ekipe yanga gusinyisha umutoza, ahubwo ivuga ko igiye kuzana umutoza wungirije, mu gihe Patrick Usemus Britinho bafite CV ziremereye cyane bagirirwaga amahirwe menshi cyane yo gutoza iyi ekipe. Kuri nyuma y'uko ubuyobozi bw'iyi ekipe bwakoresheje judging
ndetse uragenda bwegera buri kuri mukinnyi ukomeye muri ekipe baramuganiriza. Bose bahurije ku kuba Mohamed Wade yakomeza kubatoza, dore ko banifuje n'undi mutoza ukomeye CV iremereye yabaca amafaranga menshi, bigatuma iyi ekipe itangira kujya mu kugenda ihemba amafaranga menshi akomeye, kandi iyi ekipe n'ubundi amafaranga yayo idashaka kuyongera. Ni mu gihe ubu biri guteganwa ko ifite payroll ku kwezi y'amafaranga miliyoni 50 zirengaho udufaranga. Ikipe iyoboye hano mu Rwanda ni ikipe ya Kiyovu Sport, ifite payroll iri hejuru cyane, kandi abakinnyi b'iyi ekipe n'ubundi basa nkaho badatanga umusaruro uhambaye. Muzi ibibazo birimo, ntabwo wabyifuriza ikipe nka Rayonsports kandi yarimo kugenda igaruka. Uwayezu Jean Fidel tumwongeze manda akomeze atugezeho ibyiza. Uyu ni umusirikare wihaye, bamwita Lieutenant Retired Uwayezu Jean Fidel umureyo. Ubu yabaye umureyo, ndetse by'umwihariko abantu bamugiraga ishyamba bagiye bagaruka gahoro gahoro. Bamwe mu bakiri bakomeye bari bashaka kubyima ikipe Rayonsports. Ese ni ukubera iki ikipe Rayonsports abakire bakunze kuyibandaho? Ifite CV iremereye cyane iyi ekipe, ndetse ifite n'izina yagucururiza ku rwego rwo hejuru, kumva ko uyoboye ikipe Rayonsports, ndetse biba bigereranywa no kuba waba nka perezida w'igihugu runaka, kuko abareyo hafi ya bose bo mu Rwanda bikundira iyi ekipe yambara ubururu n'umweru. Akaba ariyo mpamvu banayita kimaranzara. Urumva ko kimaranzara bishatse kuvuga iki? Iyi ekipe iragabura pe, kuko iyo yatsinze amafaranga arimena, haba mu bacuruzi ndetse n'abantu bajyanye n'itangazamakuru mu byo kwamamaza, bose bungukira ku ikipe Rayonsports. Birumvikana neza. Gikundiro ekipe yihebewe n'abarenga miliyoni 12, abandi bose basigaye bakaba bafana andi makipe. Uyu ni umubare ntarengwa abafana b'iyi ekipe bashobora kuba bagezeho mu buryo